Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please all kneel. Oratio Imperator for Peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nations. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy. For the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray you, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace and Virgen de los Remedios, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for Saint us. Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for Saint us. Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calunsod, Pray for us. Saint Ferdinand,
Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Talakadtampo, para kening novena ning ikarangal ni Birhen ning kapaldanan namiman sa de los Remedios. Immaculate Mother, to you do we plead, to ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. King ulining tanda ni Santa Cruz, karing masamake kami, ikabos mo kami, ginuming Diyos. King lagyunit pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Kasisyan. King bitis mo, Diyos, kung makapako, King Cruz, ing makasalanan, kusayang dururup, mitmong pakumbaba, mamawad yang lugod, at magparalampong kekapu yayawos. Alangalang Jesus, ketampenga kumo, sisising kampong manikut tatangis, muni ko tatangisan, ing kasalanan ko, pagkalungkutan kong lawos king puso ko. Tune matalastas, akilala ko na, ing kanakong dapat apanikasala, ika po ginuko timpalasana, at lepas tanganan ning kakong kaladwa. Paulina niting kakong kasalanan, panyambitan ko at lubos sesesyan. Ibiyemo sa ginuing kapatawaran, kening alipan mong tune migagalgal. Ibat nga ni Jesus, ipangako ko na, ena kumiyuman, mikasalak ka, layon kong umanan, ingugali ko pa, baldugan mo ko po sa aking lugot mo't grasya. Metatad kang sugat at memusan krus, asakdal king bayat, pawa mong pibata. Inamyan matuyag uli ning lugod mo, at sintang masapsap. Ako ginuita, ali ko kilala, ampong aga na ka, ing sakit mo't lasa, nune ing dapat ko, kataksilan keka, ngeni sisisyan ko, ing dapat kong sala. Malugod a pastor, esos aginuko, ipatawad mo po ing salang depat ko, emoy pagkayit, malmong pakalulo, at misericordia, kening obeha mo. Panalangin King Aldo, lusok kakatas-katas sa na Birhen Maria, induning kapaldanan, sibol a ema tati at ilog a maragul a panibataning pakalulo ning Diyos, gagalangan ding angheles at sasamban ding santos, king malmungarapan at king maragula kagalangan, magsakabiyay nga lang pasalamat amela lang. Yadwa na keka yung pakaluluan me, ining maminta ka si keka, bakang lungkas alugod, kalinis-linisan na hindu, ding palpikasala. Tularing malungkot, mapanyaw king ganang kaministilan, papasyag kung alipan mo ko, ingatan mo ko't ampunan, bara ka nga sayuan at apakyabutan ko inyadwan ko kaniting nobena, nung makatula king anak mo Jesus, layon makarangal at makaligaya keka. Yanasa. Panalangin king Kana Mayaldo. Kasantu-santusan na Birhen, wagas malino at maningning dang suluding propeta, siwala ng marimla ning Espiritu Santo, lakwas pa king dimlat yumo na ning siwala ra ilangan,
pupudyan dakat pasalamatan. Birhen, amiglakbe, karing kabundukan, paulining lugod mo. King pamanintun mo, king pisan mo, Santa Isabel, at king Eo galing propeta at manimuna king anak mo, ay San Juan Bautista, aking uli mo, meging santo niya kanita, at inginduna pigkalamaning grasya ng Espiritu Santo. Pagparalampo ko induko, king dalawan mo ko, king pamagampon mo, bangking uli na ning malugod mong pamanalo, mabatinging kabigwan at dalumdum ning kasalanan, at apang turiran kong katmuan king sala ning Espiritu Santo, ating lugudayadwan ko kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos at makarangal keka. Yanasa. Ngini po ya doon tamoy grasya at kalamapagnasan ng kamtan, king kapamilataning Maria Santissima. Ipami at sukabanwa, misambani lagyo mo, tatangkaya kaming kayarian mo, mipamentuan ilog mo, ketis sulip antibanwa. Hingka kanan mi, King Aldoldo. Ibiya mo kaya kami, King Aldongeni. Ang pong ipatawad mo kaya kami ring sala mi keko. At tining pamamatawad bi, karing mi kasala kaya kami. Mangay mi kaya paisawol king tukso. Nunay kabos mo kami, King Sablang Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya, ing ginuat ka. Nuan kakaring sablang babay at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Pat, king Anak at king Banal Espiritu. Anti mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilanman, manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambaniya ilagyo mo, tatangkaya kami kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisurip antibanwa. Inka kanan mi, King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ring sala, mi keko. At tining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisawol, King Tukso, nunay kapos mo kami, King Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya, yung ginuat kaya ka. Nuan kakaring sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipat, king Anak at king Banal Espiritu. Anti mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni kapilanman, manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambaniya ilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ang ipatawad mo kaya kami, ding sala mi keka. At ining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa isaul, King Tukso, nunay kabos mo kami, King Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya, yung ginuat kaya ka. Nuan kakaring sablang babay at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Pa at king Anak at king Banal Espiritu. Anti mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilanman, manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambanya ilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo. Ipamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ang ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. At inin pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. Mangay mi kaya paisawol, King Tukso, nunay kabos mo kami, King Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya, ing ginuat kaya ka. Nuan kakaring sablang babay at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ligaya king Ipat, king Anak at king Banal Espiritu. Anti mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni kapilanman, manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambanya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ang ipatawad mo kaya kami ring sala mi keko.
At ining pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mga mi kay paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginuwa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Indoneng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon po ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa tiyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngeni kapilan man, manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambanya ilagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan in lub mo ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibigyan mo kaya kami king aldo ngeni, ang pong ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka, at ining pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mga mi kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginuwa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Indoneng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon yan po ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngayon ikapilan man manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambanya yung lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan yung lub mo ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibigyan mo kaya kami king aldo ngeni. Ang pong ipatawad mo kaya kami ring sala mi keko. At ining pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. Mga imo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginuwa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Indoneng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang pong king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngeni kapilan man manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambanya yung lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan in lub mo ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibigyan mo kaya kami king aldo ngeni. Ang pong ipatawad mo kaya kami ring sala mi keka. At ining pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. Mga imi kaya isawol king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya, yung ginuwa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Indoneng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon po ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman king alanganga. Ipami at sukabanwa, misambanya yung lagyo mo. Datang kaya kaming karyarian mo. Mi pamintuan in lub mo ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibigyan mo kaya kami king aldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ring sala mi keka. At ining pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginuwa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Indoneng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngeni kapilan man, manggaman king alanganga. Amen. Panalangin na kawakasan, king balang aldoning nobina. O Indong Birhen Maria, Reyna ning yatot banwa, Indo ning Diyos, pagparalampuko, king lubos ang kapakumbaban, at mit mong kagalangan, pakiabutan mo sa aking pakamalan mong anak, ing grasyang yadwan ko keka, ing pagkalaman mong mabiye kasalpantayanan, ding bininyagan, isa plalamet iladlad, ing Santa Iglesia, patibayan mo lub ding Kristiyano at pamiyagat pamikasan metong ding prinsipe at aring bininyagan. Pakayapan mo ding salunan,
patapangan mo ding mangingalo, sampat at dimla king panahon, palakwan mo ing salon, palabungan ing kayatinan, ikasulid ding kabanalan, pamisamaking kasalanan, kapiadyan king kamatayan, lalong-lalo na ing masikanan mong sawop at maulagang bendisyon, ketang makatakot a oras ting matalik a pamagsulit, ban king mayubong pamagampon mo kayang banwa, naka mag-ari akamtan miya paulining pamipantakasi mo, ing malmong anak, akabom ning igpa, ang boning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. Kagalayan king Birhen ning Kapaldanan, ikang kekeng patulunan o batwin ning kabanalan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Intaong mi kasala kinaul ng kasirana, at bangketa mayat busyo, ing Diyos depat namya, kaya kapu Birhen anuan karinya kusang mineral. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Pepabalo ng Gabriel karen Huda, umekapin, mameng panwanan tambing ing kabuktot ng Isabel, itapawa mong tuparan Mariang kasantusan-tusan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Karin balen miglakbeka, ketang bilin memintuka, aral mo kaya kamita, king bakeng tumulad kaya ka, maragula kasakitan, kimtan mo ketang lakaran. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Lugma karing piramdam mo, busal ding mabanding tao, titman alang pakalulu, kareta ning manigapo, inyaking luwal ning balayan, karina ka miglayunan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ketang templo me dinaon, king Diyos ing kekang pungol, piramdam mo at pagmalun, itangula ng Simeon. Dapoting Diyos lubnangan ing lub metula neman. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Maragula lungkot sakit, inyang kabudya me waglit, inga nakakekang beit, penintunye ikongose, king templo ye atuklasan, tuturo ketang katutuan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Imas danda ing doktrina ning verbo ipanaral no, ing panahon king lasa na dimdam mong makalapit na. Itangke kang karaingan pawangan mapakumbaba. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Binintangandang askena, Jesus ing pangataw na, pinluran at bitbat depa, pawanang pibatay ta. Minunlad katayaman, ing kordero mamuasal. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Pepa silad, dat pigisan, ing bagsikda at sangilan, detang taong tampalasan, kang Jesus dangan permisan, pudyan tayat parangalan, ing menat bus kasalanan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kanita ning mayari na, ing pamamatbat da keka, tikpanda itang lupa na, ketang besa na purpura, at sakare pitungunan, koronang suksok ketinan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kukulyo lang ulit-ulit, at adwanda detang sukib, ngara alang pangapildi si Jesus mateyang pilit, ing ginu kanita naman bubulad katayaman. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ing pastor pangabihag do, no, ding obehas bisal bagla, pibatana sakit lasa, ulining kaya katang sala, itangkeing kasakitan, sukat tang panambitanan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ing king sala tame ngabus, lubasyat sugatan lubos, birya ng mipako king krus, ulining sintan at lugod, pasabing kalumbayan king nanumang kasakitan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kanita ning mayari na, ing sakit na ampon lasa, migwagiyang alanangga, Jesus king kaladwana, tangisan tamot sisyan ing depat tang kasalanan. O hindo ning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kanitang subliyang mie, pepatilip yang tiwase,
Kaya ka po birhen na sugi, ing tula mo alanganti, ing salat kaligayan ginu kaya ka pong tengalan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Penganapnat miyusta, ing 40 aldo, pepaitas nepin tutuban wo Yesu Kristo, ikit day ti tengalan ding apostoles ilangan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ikang reyna keting yatu at king banwang imperyo, ing luklukan mong trono, matilo yang emunano, may bilog a kabinyagan, ikang keing patulunan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ikang kekeng patulunan, no batwin king kabanalan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Daon, kanunwana na kalinis-linisan na Indo, Birhen Maria, santungan ding palpikasala, tula ding malungkot, kapaldanan ding salunan, akilalarangan sa ginutuyag ing saok mo, ding hanggang magkasusi, king pamansag mong delos remedios. Ipanalangin mo kami, Birhen, na makanono karing salunan. Maming maging dapat apakiabutan, impenga kuning ginutang Yesu Kristo. Panalangin. Yadwan mi po kaya ka, Diyos sa ginomi, king ipagkalam mo, karingalipan mo. Bami nga kamtaning makaparating kabanalan, king kalatuat katawan, at inguli ning maligayang pamamilataning kanunwanan at kalarong Birhen Maria. Mikabos kaya sa kaniting kasalukuyan na kabigwan, at apakyabutan mi ing ligayang alanangga, king uli ng Yesu Kristong ginomi, kagumot mabibiyem, manibala ang ponging Espiritu Santo, manggaman, king alanangga. Amen. King lagyunit pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing magnisa tama po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyan pam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, ingino manatiliya kaya kayo. Good morning po kaya kayangan. Pangaditala po rin ganaganang may salanta, kin bagyo, ang mga nasalanta sa bagyo, walang tirahan ngayon kasalukuyan, at walang makain. Ganon din po ipagdasal natin ang ika-6 na araw ng novenaryo sa ikararangal
ng ating the patroness of Pampanga, Virgen de los Remedios. Ganon din, isama natin sa ating mga dasal si Apong Esting sa kanyang 48th day ng kanyang kamatayan. Bayo tayo po'y sunduy ting kakatamong pamagdaon king sakripisyo ning Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, banyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ikang memili kang Maria, ban magingin duning anak mo, iba't making kamumulan, Ginoo pakalulo. Ikang misalwak kang Jesus ketiking yato, ban mayet busyang ing yato, Kristo pakalulo. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina, king anak ning Diyos, ban matupad ing pangako na, Ginoo pakalulo. Ing Diyos ang mayupaing tuto pakaluluwa na katamo, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananga. Gloria in excelsis Deo. Gaya king Diyos, king kakatas-katasan, gaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan, karing taong kayang kaluguran, upuryan da ka parangalan da ka, asaman da ka paligayan. Kordero ning Diyos, anak ning ligpas. Ikang nilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikang nilalako, king kasalanan ning yato, pagkaan mo'y dalangin mi, tanggapan mo'y dalangin mi. Ikang nilkalukluk, king wanan ning igpa, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Hindi ka po tawagin ka, katas-katalan, ikang upod, inamumod, katas-katasan, es Cristo, ang banal na Espiritu, kinigaya ng Diyos nipa. Amen. 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 Manalangin tamo. O Diyos ay paming mayupaya, ipagkalob mo ka rin kaya kangalipan ning epasabing tulan ning masanting nga pamisip at pamikakatawan, king kapamilatan ding panalangin ning Nuwa na Birhen Maria, mabiyas at kesanang marap ka rin kasalukuyan na kalungkutan at kasakitan king biye, banmiras kami king tulang malanangga, itiagon mi keka, king kapamilatan ning ginuming Jesucristong anak mo,
Amabibiyan pong magari kambemo at ning banal Espiritu, Dios manggaman king malanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, era kayo po malyaring pakipagsalitan at di mo impa makipagsalitang daraptan ko karing taong panok na nga na ning Espiritu. Kailangan ay makipagsalita na kayo antimong taong makayato, antimong bingot paking kasalpantayanan, Kristiyano. Kailangan king gatas ing ipakan ko kaya kayo, uling kayo pa makasadya, king masyas apamangan. Ang gangeni, kayo pa makasadya, uling mabibiya kayo pa, anting tawong makayato. Ating may papangalalo kay kayo at may pate-pate. Iti mga baldugan, intawo kayo ping makayato, at mabibi agpangking panugali na ningyato. Ning sasabihan na ning metong kay kayo, ako kang Pablo ko, ating aliwa naman sabiana, ako kang Apolos ko. Kayo wari taong makayato kanyan? Nino wari Apolos at nino Pablo? Kami ngan talasuyo na kami ng Diyos at kasangkapana na bangtay randa kayo, king pamaniwala. At depatana ning balang metong ke kami, ing obrang binyena kaya ning Diyos. Ako intinanam, kimbini, Apolos, ya ing manugtug. Dapat in Diyos, ya impepatubo, king tanaman. Alwa ing tinanam, o ing menugtug, ing maulaga. Nunay in Diyos, apepatubo, king tanaman. Halayang pamiyalwa, ing tinanam at ing menugtug. Pareho lamong ablasananin Diyos, agpang king depat da. Uling pareho kaming talaga po obrana ng Diyos, at kayo, ing maranglena, edipisyo na kayo naman ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Maligayayo ing balayan a pinili ning Ginoo, bang maging sariling keya. Maligayayo ing bansa nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligayayo ing balen a pinili na. Iba't banwo ing Diyos makalaweya, sablang taong kayang lelangan lalawan na. Iba't king trono na pagumasdana, sablang mabibye king yato. Iya ing miyubog king isip da, sablang dapat da balo na. Ing ginuyang kekatang kapanayan, talasaw at kambilan. Maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya.
Inaos na kayo ning Diyos, king kapamilya taning maya pabalita, ing balayan apig tagumpen na para keya ning ginutang Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. In Ginoo manatili kaya kayo, pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligay ka ogin. Mekoya Jesus king sinagoga at mintaya king balenang Simon. Ing katwangan ng babaeng Simon mata siya lagnat at sinabi na kang Jesus. Sinabi re kang Jesus. Lepitani king kayang pagkeran at inutos na king lagnat king lakwani. Likwani ning lagnat at agad-agad tinalakadya at sinilbiyan na lang. Inyang limbog na ingaldo, ding sablang ating kamaganak ang makimiyaya diwang sakit, delaro kang Jesus. Timpak no ring gamat na king balang metong karela at kinayap langan. Pati demonyo, linwala, karing taong dakal, at kukulisak da, ika ing anak ng Diyos. Dapat binawal ng Jesus at enoburing magsalita, uling balura, kingya ing Kristo. Inyang ganigaldo na may kuya i Jesus king balen at mintaya king metong alugal at tahimik. Panitunan dering tao at inyang atagpuande eraneburing mako. Dapat sinabi na karela, kailangan mo naman ing ipanaral ke ing maya pabalita ning kayarianan ning Diyos, karing aliwang balen, uling iti, iya ing tinubod ng daptan ko ning Diyos. Inya menaralya, karing sinagoga da ring Hudyo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Good morning po sa inyong lahat. Unang-una, tingnan po natin ang ginawa ni Jesus at pagkatapos kailangan magawa rin natin ito. Because by virtue of our baptism, we have to imitate Jesus as Christians, as Catholic Christians. Number 1, He prayed. Number 2, He preached the good news of salvation. And number 3, ano po yung ginawa niya? Pinagaling niya, nag-serve, naglingkod, lalong-lalo na sa mga may sakit at mahihirap. Yung service. So, He prayed, He preached, and He served. Kailangan po bilang mga Kristiyanong Katoliko, bawat isa sa atin ay kailangan magdasal, mag-preach. Kung hindi kayo marunong magsalita tungkol sa salita ng Diyos, ipakita natin sa ating gawa. Sabi nga ni St. James, be doers of the word and not hearers only. Maglingkod, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Yan po ang ginawa ni Jesus, no? Kailangan bawat isa sa atin ay makikita ito. Yes, it is easy to pray. It is easy to go to Holy Mass. But after that, we have to preach what we have heard in the Holy Mass. Kailangan ipangaral po natin. No? At pagkatapos maglingkod, huwag po natin kalimutan ang paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Mahirap pong maglingkod. Just like Jesus, He served the poor, especially the poor. So He prayed, He preached, He served. Iba po ito bilang karagdagan. Pinagaling ni Jesus
ang mother-in-law ni Simon Peter. Ibig sabihin nito, lumapit po kay Jesus si Simon Peter at sinabi niya na mayroong nilalagnat ang kanyang mother-in-law. Tatlong bagay din po. Jesus valued the prayer of intercession. Kaya tayo ngayon, nandito po tayo upang magdasal hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa iba. Kaya si Saint Peter, siya po ay lumapit kay Jesus at sinabi ng kanyang mother-in-law ay meron pong lagnat. Tulad ni Maria, Our Lady of Remedies, Virgen de los Remedios, ibig sabihin remedy. Binibigyan ng remedyo, kaya remedios. Tulad ninyo kayong mga nanay, kapag nag-aaway ang inyong mga anak, gumagawa kayo ng paraan. Naghahanap ng remedyo. Tuwing ang inyong mga anak ay may sakit, may problema, gumagawa kayo ng remedyo. Mary intercedes for us as our spiritual mother. Siya ay lumalapit sa kanyang anak. Ganon din ang ginawa ni Saint Peter. No po? May sakit ang kanyang mother-in-law, lumapit kay Jesus. Pagkatapos, pinagaling. So the value of prayer of intercession, nag-intercede, mamilatan tao, kareng aliwang tao. At kapag tayo'y namamagitan, when we intercede, for me, that is the best prayer. It is not a prayer for oneself, but a prayer for others. Para sa akin po yan ang pinakamahalaga. When we pray for others, ibig sabihin nun, meron tayong malalim na pananampalataya, and to pray for others is a sign of love. Hindi lamang ang ating sariling pinagdarasal. Ano pa po? Jesus takes cares of whom He has called. Tinawag si San Pedro upang maging alagad ni Jesus. He takes care. Meron siyang special concern to those whom He called. Naalala ko po sa seminaryo, kapag anong kami nag-aaral, kapag merong ibinalita sa aming mga kaklase, may sakit ang tatay mo, may sakit ang nanay mo, nagiging malungkot ang seminarista. Pagkatapos uuwi, pagkatapos kumisan po hindi na babalik, para hindi na mag-worry ang seminarista, anong gagawin ng Diyos? Pinagagaling ang kanyang mahal sa buhay. Kaya Jesus cares, mayroong special concern si Jesus to those whom He called, para hindi na siguro umuwi o pagkatapos ibabalita, no? So yan, pagkatapos ito, bibigyan ko ng pansin. Look at Saint Peter. He loves his wife, and because he loves his wife, he loves his mother-in-law. Do you love your mother-in-law? Mabuti na lang wala kaming mother-in-law. Kapag nagkakasakit ba ang iyong parents-in-law, mother-in-law, father-in-law, pinagagamot ba siya? O nagdadasal kayo? Ginoo ko, matene sana ini nga. No? Sana mamatay na. Pero wag. Dahil kung wala ang nanay, wala kayong asawa. Love your mother-in-law. Love your father-in-law. At kung mamahalin mo yan, darating ang araw, kayo rin, kung meron kayong pamilya at mga anak, magiging mother-in-law din kayo, magiging father-in-law din kayo.
It's just a cycle. Kaya, ipagdasal po natin naway matularan natin si Jesus sa kanyang paglilingkod. Lumapit tayo sa ating mahal na ina. At siya, kapag nakalapit tayo sa kanya, ilalapit po tayo sa kanyang anak. That is the role of our spiritual mother. Mary is not the way to the Father. There is only one mediator between God and man, Jesus. Jesus is only the mediator between God the Father and us, while Mary is our intercessor. She intercedes for us to her Son, not to the Father. Makanya po niya, dakalang magkamali ka rin aluang religion. Mary we don't need Mary, sabi nila. Pero sa Sunday, makikita po ninyo dito sa Pampanga yung gospel tungkol sa the intercession of Mary nung siya'y namagitan kay Jesus sapagkat ang alak may kurilyo. May kurilyo yung alak. Mary approached her son. They have no wine. Hindi niya sinabing, we have no wine. Hindi niya sinasama ang kanyang sarili. She said, they have no wine. Hindi niya sinabing, we have no wine. Yan po ang role ni Mama Mary. Kaya tulad ng mga nanay, kayo pong mga nanay, gusto ninyo na mapabuti ang mga katayuan ng yung inyong mga anak. Lalong higit ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Amen. Oig paming at sibanwa, inyang inganak mo may binyagya king ilog ning Hordan, pisyag me anting kekanganak apakamalan, manibat na kanita, lalawan mo, ring sablang may bait pasibayo kapamilataning danum at ning banal espiritu, anting kekang pakamalan anak kang Kristo, nga tamo pong sumabi, Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Para karing pari ning mabilog gayato, ay iwasan da sana ing pamaminyag anting penugalyan namo, nune manakit lasanang malala matula, king karelang kasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Para karing sablang empleyado ning gobyerno, amitatala karing kebaitan, magsayala sana paulining ing metong abayong tao, melalang niya kapamilatan ning lugod ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekang pangabinyag. Para karing sablang doktor, komadrona at narsis, akapamilatan ding eksperto ring ranggamat, may babait laring anak, parati ro sanang igalang deting bayong makataong biye amayayawos king dibinong biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Para karing sablang pengari, akatambaya ning Diyos, king pamaglalang bayong biye, mikasapat lasanang kamalayan king karelang responsibilidad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Ngeni adwan taming sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. O Ginoo, tunay kepin manigapu keka, baywan mo sa ing grasya ning kekeng binyag. Manano na sanang ding sablang may binyag na katwan ding yatu king espiritu ning kekang anak, Yesu Kristo a ginumi manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo kapatad bainting kakatamong dawon matanggapi arapaning Diyos igpang mayupaing tutu. O igpaming miglalang beit ne ning Birhen Maria Ingino manatiliya ke kayo, iyat na yoring pusuyo, pasalamatan tayong Diyos agino tamo, tunepin karapad dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kabang parangalan miya ingnuan na Birhen Maria. Mapalad yang dili karing sablang babayi, ing malabirhen akke kang piniling maging induning buktong mong anak, king kayo payaning banal na Espiritu. Ing Birhen Maria meging tunen ning indu ning kekang anak, abeyit na antimong sala ning meto yatu. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparulumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon kusang ludking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karingke ang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti. Ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Mibubu para kekayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
misteryo ning kasalpantayanan. Ang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasya, hanggang na king datang ka, king kekang ligaya. Inyang ining gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbaba ming gamwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, relihiyoso at relihiyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian nakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Abe-abe mi kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantatayng panalangin na tiro na ning ginuta mo.
ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mang ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kekaming talapangabos. Kekain ka, Aryam, at intayo payan, at inligaya manggaman, kingalanangga. O Ginoming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sapu babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalbandayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan bempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. Pakita mo pong yening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan po. O ning ginutang Jesucristo, ing makaibi etune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apunan ning kordero. Ginoy kaya matampang tanggap keka, dabadigas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oig paming malugod, nganing tinggap niya ing sakramentong iba't banwa, adwan mi ing kekang pakalulo. Parati kesanang magsaya king pamagmasusi king ligay ning Birhen Maria, atok yan bilasana rin kayang bakas at masolong miyagum king misteryo ning kekeng kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Dito po tayo nagmimisa dahil yung trabaho restoration works po ay tuloy-tuloy para wala na pong abala. Sana sa mga darating na 3 piyesta sa ating parokya ay wala nang sagabal, wala nang tubo. Yung mga tubo po bakal, gana-gana ba kanitang malinis ngan. So, ipagdasal po natin naway matapos ang lahat ng trabaho bago po yung mga triple fiesta celebration natin. Ganon din, pinagaling ni Jesus ang kanyang mother-in-law, ang mother-in-law ni St. Peter. At nung siya'y gumaling, nagsilbi. Kung tayo po'y nagkasakit, at pinagaling tayo ng Diyos, ibig sabihin gusto niya na maglingkod tayo. Ngayon, kung tayo nagkasakit at namatay, gusto ni Jesus na tayo umakyat na, maparoon na sa langit. Pero kung tayo nagkasakit at tayo po'y pinagaling ng Diyos, ibig sabihin nito, meron pa tayong misyon. Kailangan maglingkod tayo sa Panginoon. Bilang tanda ng ating pasasalamat, it is so easy to say, thank you, Lord. Madali lang po yun, no? But to serve the Lord is just one way of saying, thank you, Lord. Kapag tayo naglilingkod, ito po ang ating pasasalamat sa Kanya. Kaya maglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ingino manatiliya kaya kayo at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak at ing Espiritu Santo, ing Santa Misa mi daon ne umeta na king kapayapan. Salamat.